Umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda Alain Mukurarinda yavuze ko ntawe u Rwanda ruzashoza intambara ariko mu gihe rwayishorwamo rwiteguye kwirwana kuko ibikenewe byose ngo umutekano uboneke bihari. Ni ubutumwa yatanze kuri televiziyo y'igihugu y'u Rwanda nyuma y'umunsi umwe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo isohoye itangazo yakomeje gushinjamo u Rwanda gufasha M23 kuyihungabanyiriza umutekano. Ibyo ngo byatumye M23 itava mu birindiro byose kugeza ku itariki ya 15 Mutarama 2023 nk'itariki ntarengwa umutwe wari wahawe n'inama yabereye i Rwanda mu Gushyingo umwaka ushize wa 2022. Mu itangazo riheruka Minisitiri w'Intebe wungirije akaba na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Christophe Rutundura yashimangiye ko biteguye kugarura amahoro ikiguzi byasaba cyose. Mukurarinda Alain akaba yavuze ko u Rwanda rutazigera rushaka gutera igihugu gituranye kuko mu gihe rukomeje ibikorwa bitandukanye by'iterambere nk'ubukerarugendo bishobora kwicwa n'igisasu kimwe, ati kandi kubisubiza ku murongo bigatwara imyaka myinshi. Yakomeje agira ati ntabwo u Rwanda rero rushaka intambara, amahoro muri kariya gace ati n'ubukire ku Rwanda ati na Uganda na Tanzania ibihugu 9 byose bikikije Kongo. Ku rundi ruhande yavuze ko imipaka y'u Rwanda irinzwe ku buryo nta wabihungabanya umutekano w'u Rwanda. Akomeje agira ati umutekano w'u Rwanda urarinzwe, inkiko z'u Rwanda zirarinzwe, ibigomba gukorwa byose kugira ngo abantu batekane birakorwa. N'intambara nirishorwamo ruzayirwana ati ntayo ruzateza ariko nirishorwamo ruzayirwana. U Rwanda si ubwo gutera ibibazo. Alain Mukurarinda akaba yavuze ko mu gihe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje guhanga amaso umutwe wa M23 n'indi mitwe yose irebwa n'amasezerano ya Rwanda agamije amahoro. Mu gihe ibintu bimeze bityo, Perezida Felix Tshisekedi Tshilombo wa Kongo ariko kuvugira mu nama i Davos mu Suisse ko u Rwanda ari wo muzi w'ibibazo byose byo mu karere. Mu gihe mu burasirazuba bwa Kongo hari imitwe irenga 130 irimo ADF, FDLR, Tabara n'indi. Alain Mukurarinda akaba yibajije niba Tshisekedi yaba atazi ukuri kwibera mu gihugu cye cyangwa niba akuzi ariko akakwirengagiza. Yakomeje agira ati kubera ko ni ukuvuga ngo u Rwanda niwo muzi umutekano muke, ati ucyumweru ati kirashira, ati gisasu giturikiye ikasindi, ati kandi byigambwe n'umutwe wa ADF ese n'abanyarwanda. Ati yashize iminsi umwe ati mu bajenerali babo ashinje umuyobozi ati mu ntara ko ari we washinze umutwe wa Codeco. Ese Codeco igizwe n'abanyarwanda. ADF mu minsi mike ishize yishe abantu barenga 370 bashimuta bagera kuri 374. Uyu munsi ADF ikaba igizwe n'abande. Uwo mutwe wa Codeco numwe mu yakomeje kwica abaturage benshi cyane muri Ituri, washinzwe witwa ko ari koperative igamije guteza imbere Kongo, dore ko witwa Coopérative pour le développement du Congo mu Gifaransa. Mu gihe Tshisekedi ako gace yagashyize mu bidasanzwe bimaze igihe kinini cyane, biheruka gutahurwa ko umwe mu bantu bari inyuma y'ibikorwa by'umutwe wa Codeco akaba n'umugaba wawo ari perezida w'inteko ishinga amategeko y'intara Ituri Simeo Chombe. Nk'uko ikinyamakuru Politico CD yeruka kubitangaza, umuvugizi w'ingabo za Kongo FARDC muri Ituri Lieutenant Colonel Gilles Ngongo akavuze ko uyu muyobozi ngo uretse kuba yarashinze uyu mutwe, ibitero byose by'uyu mutwe witwaje intwaro bitegurirwa mu rugo rwe. Alain Mukurarinda yavuze ko bidakwiye kugenda ati ukavuga ko u Rwanda ari rwo ruteye ibibazo byose by'umutekano muke muri Kongo ndetse no mu karere, ati mu gihe hariyo imitwe irenga 100 ikorera mu burasirazuba bw'igihugu kandi idafite aho ihuriye n'igihugu cy'u Rwanda. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye avuga ko abadiplomate b'abarundi bashinjwa ruswa n'ibindi byaha nabo bazagizwa imbere y'ubutabera kimwe n'abandi banyagihugu. Ibyo yabitangarije mu ntara ya Rumonge kuri wa kabiri. Inkuru tubaza mugenzi wacu Eloge Bidikaneza. Kuri uyu wa kabiri umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yiriwe mu ntara ya Rumonge mu manuko y'uburengero bw'u Burundi. Yagiye gushikiriza buramatari mushasha aherutse kuja mu mabanga. Yavuze ko amusigaranye amanota 100% mugabo ko azogenda arakoroka uko abanyagihugu bazomugayira. Perezida Ndayishimiye yafasha akanya kanini avuga ku bategetsi basamara, badakora ibikorwa bajejwe, abadatunganiza abanyagihugu, abasahura n'abanyonora amatungo y'igihugu, abaruhisha aho bajejwe kurongora, abitiranya n'abavyeyi gito. Muri yo ntara ya Rumonge abasanteri 3 n'umuhanuzi wa buramatari barafunzwe kuva mu kwezi kwa 12 umwaka uheze, bakurikiranwa ku caha cyo kwiba amabati n'isima byo kubaka no gusanura amashure zari zatanzwe n'ibiro by'umukuru w'igihugu. Uwahoze ari buramatari w'intara Consolateur Nitunga aranugwanugwa muri ubwo busuma. Perezida Ndayishimiye nubwo aheruka kumugena kuja mu mabanga y'umuhanuzi muri ambasade Kinshasa muri Kongo, yemeje ko agiye kumugarura ashengezwe mu butungane.
kumva ko umutekano arashobora ngo procureur ngo ndamusabye ngo ntimumpane ngo narabikoze ngo muga ntimumpane ngo ntimumpane ahubwo naratomboye n'umwe yahora barongoye n'umwise ngo niwe yabategetse ngira ndamuzane rero babanze baburane bose ubu ntaho uzoja kwinyegeza n'indongozi nawe nyene nzomuzana ategere gusamana ubu nta byo gukina bihari yebo bahejeje kuri amadosiye nawe nyene ujya azoza ngo niwe yabaheze urabona umubyeyi mu rugo ukaba wigisha abana gukora mu rugo akamaramaza ngo we uhetse ukigisha uri ku mugongo tuzohava dusanga aho bari bazohava hanwa kurusha abo bandi kuko n'akamaramaza abiri ku makomine 3 ba mutanteri bakuwe ntararonka abatanteri bashasha umukuru w'igihugu yavuze ko biterwa na bamwe mu banywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi yatangaje ko agiye gukurikiranira hafi bene izo ndongozi za CNDD-FDD zidindiza intwaro yo zamuka uramatari yewe ndahejeje kubabwira yuko bakubonye babonye jewe ubuzo kugaya azoba ngaya niso yameza gutumwe gusambura burya mu bwose bwa mu bwose nta gihangaje kirutabura amatari ngaha uzovuga ko wakuruta uzuca ubonye n'umubwira uti ubu ntange imihohoze ziri umukuru w'igihugu wowe usubire kubabura amatari ngaha hariho abantu bigira akagama ruganda mu ntara nk'abantu bariko baranka ko bamusekantera batoka umuntu yitwa Clement imbere ntiyazi Clement nihuri uranyuma wewe uvuka mu mwonge buti Clement ntavuka mu bugarama muhuti mbwira ingene Clement aza kwivanga mu banyarumonge rwaje gufata ingingo gushobora gusekantera abo bantu bigira umugwi mu ndwi imwe sanje batera gusekantera igamigwi ntegeza kumva yasambuye akunanira uzumvire zenda ariyo bafite umukuru w'igihugu bujejwe agateka kazina muntu yavuze ko ibyabaye mu Rumonge byerekana ko ubutungane bwigenga Sixte Binyini murabahaye ariko asoma itangazo ku munsi mpuzamakungu wahariwe agateka ka kiremwa muntu hari ku 10/12 umwaka uheze mu gisagara c'ubutunzi Bujumbura. CNDH irashima ingene ubutungane buriko burahana abahora bibaza ko bari hejuru y'amategeko nk'ivyabaye mu Rumonge, Inyanzarake, Ibujumbura, Ingozi hamwe n'ahandi. CNDH irashima kandi intambwe ubwigenge bw'ubutungane bugezeko mu gutunganiriza bene gihugu mu ntara ya Rumonge imwe mu zitunze cyane mu Burundi niba atari ya mbere kubera iri ruhande y'ikiyaga Tanganyika ikongera ikimburwamwo ibigazi bivamo amavuta y'amamesa ashorwa ku masoko yo mu gihugu no hanze menshi cyane umukuru w'igihugu akunda kuhatangira uburorero bwo kutihanganira abo yizeye bamukorera nabi mu kwa gatandatu umwaka uheze mu gihubukene bw'ibitoro bwari bwabaye ingora abahizi mu Burundi President Ndayishimiye yarakuye ku mugaragaro umuhanuzi wa Buramatari yarajejwe ubutunzi nyuma yaho afataniwe ibitoro zari zibwe akatari gake President Neva aramaze kwemeza ko amafaranga atari make yibwe na bamwe mu bategetsi yagarukanywe mu kigaga ca leta ubushize yatanze akarorero ku muriyaridi w'amarundi wari wibwe n'abantu batagera kuri 5 ucuzanwa kubaka ikibuga mpuzamakungu c'umupira w'amaguru citiriwe intwari ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura ariko umukuru w'igihugu c'u Burundi yemanga ko kurungika abantu mu mabohero bagirizwe ibiturire atari wo mutinamba kuko naho nyene kubwiwe baba ariko barya amahera y'igihugu ibihugu n'amashirahamwe mpuzamakungu atari make barashimye ingendo ya President Ndayishimiye mu vyerekeye kwinanata mu kugwanya ibiturire no kudahana mu gihugu ivyo vyatumye ibihano igihugu ciwe carimwo kuva mu 2015 bihanagurwa n'umwe bwa Buraya nk'akarorero ariko habara ibintu n'ibindi bamenyesha ko akiri intambwe niyo gutera ivyo biremezwa na Claude Bochu aterukira umwe bwa Buraya mu Burundi nahari umukunzi wa leta mu mwaka uheze yemeje ko akiri byinshi byo gukorwa mu gisata c'intwari bereye kugira imfashanyo zicishwa mu minwe ya leta zisubire ku munoni Eroje Urikaneza Ijwi rya Amerika. Mu Rwanda Minisiteri y'Ubutabera ejo yatangije gahunda y'ikurikiranacyaha na politiki yo gukemura ibibazo mu bwumvikane bitanyuze mu nkiko. Ni gahunda izashyirwa mu bikorwa n'abantu banyuranye barimo abanyamadini, abakuru b'imiryango ndetse n'abikorera. Inkuru mugezweho na mugenzi wacu Asumta Kaboyi. Kuri wa kabiri Minisiteri y'Ubutabera yashyize hanze gahunda ijyanye no gukemura amakimbirane hagati y'abantu hatitabajwe inkiko. Atangiza iyi gahunda Minisitiri w'Ubutabera yavuze ko iyi gahunda izifashishwa ibyakorwaga n'abanyarwanda mbere y'uko inkiko zibaho. Iyi politiki yo kurangiza ibibazo hatabayeho kujya mu nkiko, Minisiteri y'Ubutabera ivuga ko izakorwa n'abahuza barimo abihaye Imana, abakuru b'imiryango bazwiho ubunyangamugayo n'abandi bazayifuza nyuma bakemera kuyijyamo. Nabahira Anastase umukozi muri Minisiteri y'Ubutabera yagarutse ku bibazo bizarangizwa muri ubu buryo. Ubu iyi politiki iratanga imirongo migari igomba kubahirizwa kugira ngo mu bibazo byose by'abantu by'ubucuruzi
iby'imborezamubano iby'umurimo n'ahandi abantu bakangurirwe kujya babanza kugabanya umujinya. Kwibuka ko ikibazo kibaye hari indi mibanire yari ihari. Kwibuka ko kwirukira mu nkiko no gutanga amafaranga y'urubanza n'umwavoka n'igihe bibabuza indi mirimo ifite akamaro. Minisiteri y'Ubutabera itangaza ko imanza mbonezamubano iz'umurimo ndetse n'iz'ubucuruzi zifashisha iyi gahunda y'ubuhuza, bityo inkiko zikazasigaramo gusa imanza nshinjabyaha ndetse n'ibyaha by'ubugome. Minisitiri w'Ubutabera mu Rwanda Emmanuel Ugirashebuja atangaza ko izi gahunda nshya zitazakuraho izari zisanzwe zikora. Izi politike byizaganisha mu guhindura bimwe mu mategeko, akenshi hafi 99% usanga biri mu bibazo mbonezamubano, ntabwo ari mu byako byo bikemurwa n'inkiko. Ndetse muri iyi politiki tuzagenda dugura abandi benshi, kandi si ngombwa yuko ari abantu bari muri za kabine. Turizera yuko abantu benshi, abanyarwanda muri rusange, bazadufasha kugira ngo imanza nyinshi zizajye zikemuka hanze y'inkiko. Abakora mu nzego z'ubutabera bavuga ko kugira ngo iyi politike izagere mu nshingano zayo bizasaba kwigisha abanyarwanda kumenya agaciro kayo. Umushinjacyaha mukuru Aimable Havugiyaremye n'umuyobozi mukuru w'amagereza mu Rwanda Juvenal Maziramunda bemeza ko iyi gahunda izagabanya ubucucike mu magereza y'u Rwanda. Akenshi umuntu runaka yahemukiye undi, akenshi usanga icyifuzo cye cya mbere ari uko uwo muntu yafatwa agafungwa, ariko iyo byanyuze mu byumvikane bya hagati y'uwahemukiwe n'uwamuhemukiye biba byiza kurushaho. Iyo rero bibaye byinshi, abantu babikanguriwe bakanabyitabira gukemura amakimbirane binyuze mu bwumvikane, bihita bizanagezaho n'umubare w'abafungwa ushobora kuzagabanuka. Umubare w'abageza mu nkiko nugabanuka, bizasobanura ko n'abazakomeza process yose yo kugera bafunzwe uzagabanuka. Ariko noneho harimo n'ibindi bihano biteganywa muri izi polisi zombi, muri polisi ya Justice Police, aho hari igihano cy'imirimo y'urusange kizazamo